accordingly, ito'y victim with 3 others. Kitagkalida para ti deep well. But unfortunately, nag-give up the soil, the dagan iti the well. Kaya duwa da jay unig ngam di may sa kaligtas mo. And then di may sa ni Sir Sir Sadiri, first name na ko lang tabang hindi full name nan. Kita naala. Kita iso na may kita na recover about 6:33 PM ti Ramin. Sir, kasi naman may ikaw ulit DJ, kakalin na nabubulan, sir? Accordingly is 9 to 10 meters in the air. Ti kuan nagamin di sir, diba? Tutudo manual dawin. Kata di kuan sir. Di foundation na ni pinaka-unignan sir kita nalukning kita danti rumrumarin nga dano. So ti cost na miti kwa. Napamit ki DTMD arare mo nakita damit kidi kasi di sitwasyon. And then napamit ti municipal doctor tayo jay. Siyempre kinabayagnan talaga awanin ang naisalba tayo jay kwa na almost 10 hours before na recover. Rabi di na recover so. Sir, nabayag na din nga ubra di kasi nga actually pang sarili da jay nga bumon. Ang damit kidi ang trabaho kita pinadas da lang by themselves is kaya da. Di karud nga handa nga sanay siguro handa nga pa. Taawan no nakikita tayo no narami ti bubon makita jay ko na support na kada jay abot na nga suda kitawan. sa tayo ko alam amuan kasano ko hindi lang na dete daga is it sandy dete kasal lang darat or on the clay. Di clay na din no makita yo jay ada jay acidic ti kwan ti karayan. So when di ka adalim nan kita na abot nan ni kwan water level iti waig. So nga medyo nalukningin ni baba. So did you naka-survive? Tinagtuna ba? Or talis? Ti accordingly sir kita na pinaspasan na lang nagkalayat sir. Undo natabo na mit lang ti halos kagudwa ti bagina. So na-anticiparan na sir? When nakita na nagkuhain. Ngam di kuha karud. Actually kuha di 54 years old din ni natay. Kat 47 years old din may isa. Medyo bubig. Medyo nabigis. Sir, lastly, in my part, ano ti may balakan mo sir? Kalagiti karas ti sir. Is it hoping as dalatan ti tulong ti sa bali nga talaga? Yes sir, may mayat no walatan no antayumit nga sana iti trabaho kit agkawa tayo ti assistance iti dagiti talagang gararamit ti kasday tapno awan ti mangyari nga eventualities nga kasday kasi grigat day nga kuan amoy iti deep well kata very kuha pa di 9 meters to 10 meters na baba pa di kailangan pa nga laliman di so ano bakit pangasimi kadagiti taga pakirig tayo kakaro dagiti taga pagudpud ti daga itoy ket sidig tayo ti kuan maybay medyo no medyo adalimin ti nagkuan tayo ket medyo lumikningin ti kuan so agsik tayo ti expertise. Daytoy adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA Car Rental iti Ili ti Vintar, Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas, Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA, Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas, Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.